6 number 9 ke 17 tarik thalai tomani ke hotat kai ke murbai pai 8 din poreo ok sajaka ke khilam sajago bises kai sai malia mokha ke hospital pang tai dotang na proper klai janga doktor oi se abo treatment se man liya gas ngai gas doktor malia gas doktor malia ko gas abron ko sasko sorongja hata ke bar sense esita hoga todo kababe ki shaboi hamar obshegoi bokha kono sense ni dubo ta ke aro kendra hospital to tangman pila aro kendra hospital ni doktor sao dada nang mangka ke ailis sinoro to sinoro ba sinoro si otomozan mukre dok sajamon komen simale aboro painkiller je painkiller no tin gonda por nani nango abo gonda kase por ke boro rini ya ko usko minimal ya o kono ini man loka borok saka awan haikal jadi ailis on kai bata langgai ya atau apa nyawa dia yang cerah haro al korne beri proses mo mang to kuman bokto along asuma yang mana Ailes substitution ke ailes talanggai abo timani ko hadde ni o hamana se male bina o kasar ta jese ini kering rampo oh quality control to musuh temen abo aro kahamji go tum semua betul side effect enggak oke side effect singo ke dokter aro ni dokter saga kemuni kebang side effect abo dini ta mongne khana ta mona ko siu kre kemuni उनको 5 पैकेट केमो 3 लाख के पास पैकेट ऑपरेशन रो तो पाइजे छे ऑपरेशन तो सक्सेस से ऑपरेशन माने सासे साजाले ऑपरेशन जमान जागा सासे साजाले ता पे नको बिया दाब को तो थांग थारन बा तो केमो रनिंग चली तो एकुजिन मारो वो स्टेबल सिंगमाया गेनसे एकुजिन गने थांगै मारो लाइन कबा तिनि असल दुरबो नासल दुरबो तिनि 10% kana 20% जो गोनो के मोय तिनि रो क्लोज तो वन kana an साइबन मालाय अब तो जे बिदि कैंसर रोगी को kada bangam chuna kono chimu dimana tabu chapasa just kontra sanane tongane jora कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारा खाते बाबू आणि बहुत सामानी बिदि कसो पण नामचारी मालिया हमें वो काफी सब yang ke जे बिदि आरो खांके न बहुत सामान्य हम ले painkiller bisa सामान्य हम कोरोना किस के क्या हॉस्पिटल किस के क्या जे तो माना वो तो अप्लाई कर दे तो बिना पेली को मालूम ऐसे मारे कुछ यार bina walk sama nawa ang kita wan cukup tahu ayang bina aja hilang aja salah mana aku nanti reading log dari ayang mau sampai weekend sampai mak aja mau painkiller log kan kalau case